Nah, yang namanya bener asli lele diberakin. Dah. Lele. Bang, lele. Ada lele? Ada dong. Boleh, boleh deh, boleh. Tuh, lele bang. Tuh bang, lele gue masih segar-segar banget tuh. Gue miaranya di empang. Terus empangnya diberakin nggak? Jadi berakin lah. Ah, yang bener. Tuh, lo kalau kagak percaya tuh, tai gue masih ada. Buset deh, bener-bener itu berak di situ. Orang-orang kirain di empang. Tadi aja lu pada nanyain lele diberakin. Sekarang aja giliran gue berakin. Kagak mau. Tidak blok, orang mah empangnya yang diberakin, yang apa beraknya di sini. Jadi orang ini. Enggak. Nih lu makan nih, tai gue nih.